Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ripahamanang itu riasenge amatengan. Maka dari itu tidak sembarang orang dena sembarang ni akade maka da kembali ke rahmatullah. Jadi sitonganna yaitu kong ka misalna tapayumungka ko masigie. Iyari ga siruntuki misalna pada tarufato maka da lele ripamaseno pung Allah taala yanu berarti tame kategori tomufa yaitu. Iyari ga maka da itu wede kono mungkangi ko masigie. Iyarega ko HPW misalnya maka kembali ke rahmatullah berarti tomufa yaitu magero tidak sembarang orang dikatakan kembali ke rahmatullah agar ya sekarahmatullah ia nari tutoria masaina kupung Allah Ta'ala asal tutoria masaina berarti marepeni lori pung Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi acilakanga pa kong katomate tapa maka datawinala de mate majame itu ampina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tamakada ni tawe inna lillahi, tamakada to ni kembali ke rahmatullah, tapi makada mite lemot ni masiga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, acilakang apa kumapa ko ye. Lebih acilakang apa ha? Nare ko buru ni buku-buku ewe, de mo pa coy de raja to na rampe jata tawe. Na iki to majato yaitu ko to lijana tawe to lo na rampe na pade ni tayalina. Ya ridi rufato biasa maki ang kamana ta salangata. Sedangkan na to tawe de no wadi to li carita tawe. Apalagi ko matememan ni de no wadi to li carita jana tay. Ya naro pada ripasanga ki makada. Aja lalu mewe si bawa tau to no hoje carita jana. Magay asal sidappe ki jana tawe na carita kumaboko ki idi situ na andre mamata na maloto-loto. Jamaah yang rahmati Allah, napaga bahaya ni rukutuli carita jana tawe na padang kamana jata mo ya kamato jaku aga bahaya na yero aja kamana syabu bawa mi joka bermajalis syabu ki roko suju maga dan lain sebagainya sisana pura maberesele carita si jana tawe siabu bami apalata na lamana to carita napa sinina dosane to carita di mana male arugi ngapaha rita nai fo muatteri suruh fo mujamai. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, riase kota narumpu yawe kota netiri sogi itawe aja na makada ay yemi tu na sogi yorfa mapa ko mina jama maka lapat di atito yewe helo na tori tawe ada pe bano makutana makada aga mu jama mu sogi maliwi oto tena se mapa ko itu mapa ko na cicil maga maje ko na cicil itu na tarti kom pajai. Jamaah yang rahmati dan bilang makada callomi na pake maga ya rogang kasiku malabba pada maje ko calloi nasa matan ratu ko challoy biaso rampero makara ko challoy ajampu kami na jama cama bisa verne challoy itu metoy lolo. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi akar itu ki ya ridi ma bulawenge na rekodeti sapasui sakana na rate 85 gram emas ya na dai tapasui sakana 2,5% akar itu ki ya manor bala mancaji tunu kirala nabi malompa-lompana na raka. Jamaah yang rahmati Allah, akar itu ki pasui sakana. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kulu nafsin sai katul mau sininna ya make nyawe mate manang ki tamakada pajabat tamakada pagawe tamakada aga kome tamakada polis tamakada tentara tamakada pacar tamakada pangaji tamakada papoto tamakada pasoti tamakada MC tamakada bendahara tamakada tuan rumah tamakada ibu-ibu tamakada bapak-bapak tamakada anak-anak tamakada tomato tamakada mate manang tega kilalo tanah de tomate mate mana ki jamain rahmati dan dimuliakan Allah. Cuma age bahasa dia telu aku tanah rela kibur jamain rahmati Allah. Nake sebelu rampero peko ki carana yaro kotomolo itu malasa sabaraki makutoba lebih pa paraluna sabara to malasewe aja manoko-noko kona kena kilasa etamu tona tu madisi ni etamu tu madisi reke-reke ngigare telu pulo ko tau madisi nade pana karena si tau malasa ko to ni manoko-noko tutuno mugore mana we pung Allah taala toba ni atamu manang kaya nakana sama paku nang karo bali bola aku mega duina mata na bansa ne rupakan nela sama paku to maja ati to ye to sabara mi asal noloi kilasa nakana kilasa to sabara jamaah rahmat Allah manca ji bapa lolo dosa ri seta ya tu sabara ki to boso na mese takana to di lo kere-kereng namo chako sojo to ko silolona hawe bunga latala hawe tobatan bunga latala. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan, begitu pun juga asal tomoloy kita malasa ya ro bangun range anu toki
Sabar atau ki malo bangsa na to matuata misalnya malasa siapapun itu kalau sabar ki jampangi na uji ki pung Allah Taala mungkin lalena akor mondro lalena ro wadi pede mega palata biar bakasini biar anak aja makana magi bijana main aja na camati na iyo na sara ma so jono dena wadi ki makro apa itu purna batan tu pung Allah Taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang itu pasabaran nama kada resep na kalau engkau sehat soro ko riwatu masomo, riwatu dena mo boleh masomo. Ito sidi pwede gan rusu. Jana. Iyo nak masiri-siri mau nak matambah. Hawe napandre ki nak ko agasan na. Agasan iti. Agasan subalak ko ya. Subalak ko. Terima kasih engkaga doko lisu. Jamaah yang terhati dimuliakan oleh Allah. Dewa bunga-bunga pak namo maaga lo doko dito na alam motor ko pak jasa kasi kemana ko na motor. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ko to mole to malasa. Peko carane ko makada madang itaw matan ratu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Aga wadi paringengin wadi masarang alusuk na tubuhe we nanya kasara na pole ria kasara na tubuhe. Kasi di waktu sahabat Nabi tamakutane ko Nabi ta ya Rasulullah kegewe amala kami na masara lebih. Maka din Nabi ta amala kami na masara lebih ayan itu to mulengengi patama ri oran newe ri lana watakale na padana ru pataw. Maka de sahabat Nabi ta kega na yaro kare Nabi ta yana to resang sidakka. Yana to resang sidakka. Angka gato yala sidakka manoko-noko. De gaga. Malam akademi masih ada kah? Angka gato mabere sidakka manoko-noko. De gaga. Angka toga to yara de magay yaro to mabere sidakka mario makara lama de cefung angka lo tarima sidakka ko acilakanga pakanna kana ko ka mabere de galong malay. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Maka sabar Nabi ta. Peko gini carana je nade gaga waramparaku ya akan melo wasidakka. Dalan na de cena sidaketanya ba maka warampara. Mau baca subhanallah sidakatoy, alhamdulillah sidakatoy. La ilaha illallah sidakatoy. Nah, yan komadang itawe jamaah yang rahmati Allah. Ang kasigat-tagat mapake he. Ang katong ajalo-jalo, ang katong maga. Aja makada icala ni ro kafa, maga ni ro maresa ikasi. Lalu ini matan ratu. Tabalia ya rolilano kedua tulitiri tu matana. Ya, tulitiri matana. Aga paduang untuk ibicikangi. 4 ayat terakhir surah Al-Fajr. Ya. Nulen ka matoto fa bici laita jadi le mato ye he ya wala tu ka ke lo ke bele male ta le de bele of to you no problem. Macam to ka bahasa Inggris cede. Ibu agero 4 ayat terakhir surah Al-Fajr. Pamulan ero makadaya ayat Tuhan nafsul mutmainnah sampai terakhir peko carana tuntunana ko to mabici. Tuntunana ko to mabici ya naritu sebelah kanan ki mabici. Aja nako sebelah kiri. Aja gagat tu dari tujuna sebelah kiri tujuna do cilina. Magero malaikat pencabut nyawa ang kekwewe tujuna sebelah kiri tu dah. Jakaman isiti lo yadu nyawana mong kato iko Maria matuda ko sida peni ko macu itu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bu? Pak? Sisan na bawat tabicikan ni. Ako pura yaro jamaah yang rahmati oleh Allah. Tatuntu ni mataru la ilaha illallah aja tama bebo pelan-pelan saja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aja tama bebo tatuntu ni mataru ya ko chauki idi ya ko chauki si misalnya idi igatte si ro si gitar madape tuntu ni mataru la ilaha illallah maga yasang itu maseka mabebo pi malaika pencabunya melo madu alusun atar ternyata lebih mabebo pi ya nari itu setan pe ko gicara na wadi mate kafir ya tan ko ngala tala bahaya na itu campurna asar ngana nyawenan nya tubuh la ilaha illallah matan ratu asal leteti ni matana we kedua tabaliani di ana biasa tu makada la ilaha illallah tapa paja dena na kedo tapa matematika lah deni gaga sisa na makarki deni gaga kedo memang hati-hati di situ ya kamana tapa musalai na lengi ada neng kalinga tanya na la ilaha illallah pacapuran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ura yaro seru imatana mapakwe. Hebulai matana makwe. Aja mo masela makan lah icalay desa ni cala ni tay alusuk na masu. Komalangi makoro itutuk ni.
Aga ibaca, abu mi batadana yewe ibaca bismillah wa ala bilatu rasulillah. Ustaz melas si memang, tutu si memang bismillah wa ala bilatu rasulillah. Melas si memang, tutu si memang bismillah. Ustaz melas si memang, sorono tudang najaini matewe. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah bonge-bonge sih kok tuh. Nah, Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pak kata tuh mega sih Pak maku ke ero pereng mega sih ero. Naja ya aga mate. Ya mega sih makoro. Jadi aja mak bunga-bunga. Apa amba na camme ko na malimay na lamang kote mu bora yawa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi ditutup. Setelah ya ro, angkar makara Ustaz boleh tidak menangis? Nah boleh ilalat aja. Dan udah perang. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah meratapi. Beda pengertiannya meratapi dan menangis. Ku menangis. Mana itu sayur mata? Lain juga. Ku meratapi. Oh, nasale tonga kai. Mana kamu sale ka masih kai toko ko. Toko. Maga no hatu. Pansani ro dena wedi. Majalo-jalo nih, wujud ada ko saya, mana ketapa musale lada mana, bapak na imina, mana ketapa musale lada mana, toko ko saya, toko ko, magi kok toko yang salah cede lupa lalu jendela, itu yang tidak boleh. Ilo si loki buru maco itu, kalau mana maka ada buima, aja nih tak cede nih, wedi maka ada pace kasih terpas dengan terpas maka ada buima, aja nih boleh loki buru Joko si korolo si basuru lakai na boras si, deng pace toka kote, benaya ima usok kasih sekada tama tono kotu, manang kate bati tojo, sabaraki. Ngana na to pasabara kada sabaraki. Nama ini pura mato matengang. Ya menangis mana ada udah boro matewe yewe kasi itari. Boleh lalang, tidak bisa. Boleh lalang kewe. Ya mere di boro-boro mana nana. Ya na to sitongan ya di makun. Desanya ni acaki misalnya lo kiburu. De sitongan na. Ya ketoram itu di sakarupa la pututui. Imariama yang antara lo kiburu Engka sapi sana baru-baru buri lemah. Lepas itu dah kor mana nana ke dalam honcoto ye masih gato ko laba sapi sang. Kasiro ya antara hawe. Lengi akatena lesi non lepang. Kebati dancang. Hawe. Ini na leca mana nih kiburu tidak boleh diinjak-injak kuburan atau duduk di atasnya tidak boleh. Nah kadeki orang sombong penghuni kuburan maka dia metepa coli ini. Ebo? Kemudian, ya rokotolo, aceh ki masam pajak tomate. Biasa ya rokasi nako yang antara tomate maka di batama sige. Na batama masige, na pamasumane ro bulay sa liwang. Nenga masam pajak pu ima bawa si bayar keluargana telu lica na baca di telu sab. Si tangah-tangah ni. Kebetulan ka ba fotokopi, kada fotokopi bawa ni tampang. Hawe, bunga latala. Apalanya itu tomasam pajak tomatewe sidi kira. Tega ya sa sidi kira, sidi pada lopo na bulu uhu. Tomasam pajak tomate. Maceki mangantara lo kiburu kode to kaga misalkan pentilada mana maceki do kira apalah lolongang. Halat tu si kiburu jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Angka si bangewa, Ustaz, tu udah kiga meladuangi ada gatetong. Ita keadaannya. Komega dori. Awe kesini. Hawe, ya sir napa wangi? Harus panas tu dah maka harus metetom. Hawe, iri tam ni komega dori. Lo gitu dang. Dan itu maka dah ami tu ni maka dah baba. Hawe, pungalatala dampelnya tamu. Manang kaje mapa kuatana pungalatala. Iya na tu sitongan na bu. Kung ka pacara ma aja takar makara pacara ma yemi ya uhoje mapa ko miya kali nga mana mui aja makara yemi ya uhoje yemi dewa diki makoro kali nga mana mui kung ka menre kaya ka bolate tu baba jubo te patudangi kali ngai aja mo mali tutu tanga mo na chau ko setangi hawe toba tanah pungalatala yemi ko makare sisang ibego sisa salah hara neraka. Gana tuh hamai.
Namu wiri-wirina deto mula pertama ki. Jamaah yang rahmat tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, engkau Pak maka deka ikut ustaz sama toko neraka maka Muhammad. Asolang apa tuh kasih iya. Awe. Lo toki ke taman neraka. Cak itu? Sedangkan ini dia nak kata sale kampung tak ceta apalagi wacan neri ni enak perlu kau pertama kan neraka Muhammad Rasulullah. Awe ada pengyatan Allah taala. Ibu? Ibu. Mapa koro si tongan ako tolo kiburu iri te kadang ke ko coco misalna bale maka da tu daki toto bale nerite mega biasa tu mega fala na ko memaga biku cara na lo tu daki hawe kasih na Allah taala jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kuburan ni ya bici ya rompaya tarai surah al-fajar itu untuk ni mataru la ilaha illallah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maka ustaz letu gaja ya ko yalla duangi mana kaje na de mau faje we ajar atau mabela HP na bawang aku pindrang mata livo tawe si bawa aku misalnya ju pandang maka tamak kalang yang kalinga sama na de Iku carana. Tapi aku sangat nabung Allah Ta'ala, Allah berikan potensi kepada manusia, potensi akal dan pikiran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka dengan isinya Allah, yalangnya macam yaitu rupa tawe, nasabah ilo nabung Allah Ta'ala, aku sangat nabung Allah Ta'ala, akhirnya terjadi seperti ini. Agar para iku makor, berarti malah domo, tepat. Ya, pokok maka dah de gagal letu. Pako bani asal angka to lima kada ya po uni terus teraya dulu to lima pangiwange. Dulu kalau beribadah ni yesu ra pangiwange pako bani asal tatane sana kada ni ga seta pa maka de kitu de na letu ku yela duang ki ni sana aji berduh pako ni aji berduh itu asa aji berduh ku itu gaga aji ali de to gaga engka tege lakai ta de aji ali anu mi waseng aji ali fangke mi waseng contoh tadi makara de na letu pako bani pale apa makara kitu de na letu ditaruh ni woki aseta jadi ko mate ki wela doang ki ena de na letu lesu no mapau makara itu pada doang mude gagal letu pak kata tu makro Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Letuk mana tu? Pada dengan letuk mana mau tu? Aja mau je mubatah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sebab makurangi tepat tak tu kemakar. Betul tidak, Bu? Betul? Nah, Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ifatama niri lelaki buruk, hati-hati. Orang anak na misana kong kanakna aja mutapas salaiwi. Namun ini mana pengantara tudah mau kemela doangan. Baca-bacanya suratul Fatihah. Ya paling tidak Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling tidak wedi ngami kasih. Taala iwaita mega morero. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah. Iya, taala iwaita. Ibu. Oh, Ibu. Tama lalaki buruk kan itu malaikat makutana. Marabuka. Ya dia nang kena tahu masih ge wa billahi taufiq wal hidayah. Loko maga. Bangi tawe malopo corona masih ge mace etoy. Aja je nasa mutaro marukala ada mah aja bangolo kwe coromu bangolo kor. Na bangolo si korofu ima mace itoy rasiwale. Aja tu bangolo kwe. Neng kalingero. Ebo. Sedih, nalalengi, nasabari, setange, lari terbiri-biri, terkencing-kencing. Agaro, suara azan. Lari itu tak teme-teme. Jadi kong kata bangi tawe rata lima cai. Datuna setange. Asalaan kata bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. To lima cai mi. Na lico kaja ya roma kaja mana kaja maru karada tolomo baja matin rosu buje ma kaja ma. Talun rupa tu tahu saliwangi tahu tongat-tongangnya. Talun rupa angka tahu batu
Engkau tahu setang, engkau tahu lenya-lenya, engkau tahu tongat-tongang. Asal tahu batu, tebati tojo. Cameng kalingada. Pokoknya kotanya le na fuelo na de na jaji. Pokoknya kada le na hute. Mawa pokoknya. Pokoknya kada hute. Kada na macai. Tahu batu ya ro? Macarame tidak kada aga tua aga mate. Boleh no kerja ustaz, misangi makan kaya asa baca lalaki buru cakap apa? Maka dia Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim gisawatu wa lahum azabun asim. To bangsa na ye pabuta meto ni mata pakitana mata bareng kalingana mata atina baca lama ni batawara to bangsa na ye. Maka ustaz dia mau matep namu bacaan ke itu dia tu matep ko dia matep coba-coba ni mate. Ko dia baca la lisun mapau. Kedua, katut manusia setan. Kaya sa manusia setan, na ito mapa si salah-salah. Mapaletu-paletu Magosi maka itu ya mapakai. Pura nama beresala da manu tu manu. Setan. Iyari gato yang kabici ipadesa. Nasa dito na dukuk pero biasa aja malangi rasking. Setato Setato. Contoh. Isa agak kewehe. Mataan raja itu kong ketersinggung, dia nangisi itu di mata musuh. Alena nak kena. Awe kasih na kong Allah Ta'ala. Iyar kata pamade. Bu, maga mati. Bu. Itu kan tersinggung Korimondri. Nuno salonge. Bu. Era? Engkau tuh manusia lenya-lenya. Kaya asa manusia lenya-lenya. Kong ka jama-jama lenya. Maka de padesa. Pada dupe mana kilo mak baja sefe. Tolosi mata na buah sesa. Tolosi mapamula magalung. Megala dato ala sana mafadi tunda menda di tekanan karena di kolesterol mengarat di cakona maga. Tapi sisan na makara fade sa tolong man resifulo magere sapi debi gaga sabi ngeng kamani madapungan. Ibu. Alhamdulillah. Karitu tuko. Sangame ya tuto kadie karitu tuko. Mega to maku kwe beto liboreng. Ye matu kepada masyar sejak kami nih. Makanya nabi ta ajala lamuan rega gana to kadi Wassalamuan rega gana manca jilasa riba takalimo. Bahaya tuh. Contoh. Laki minta contoh to kadi Asal na pada jalan na pada na kaki andre. Na we kasisa bawa makada tani tu Na de na pa calling aja mujapui. Aja lalo. Aba asal we kasisa makada tani tu mujapui majali tu matana salana matongan ni. Tokadi ya tuh. Tokadi aja mandre manca jilasa riwa takalemu. Tapi ko angka muna bola, napa kita kapuna rampa-rampa di kada lah tamaki lah tanda di tinu tambaki doko. Doko ni lisu. Maka na bita niya kang malapabura riwa takalemu. Aga barakana to basewe malamma asarangan nyawe na tubuh ko melo yun. Siaga way. Enang mi mo pano. Na tomat datu. Ibu. Aja tersinggung di puna boleh di ajak. Jangan tersinggung. Ibu ya. Mataan ratu kok pat tersinggung yang tahu asal sama doko-doko pat tersinggung aja. Ada yang mencoba buah. Mana ya mujal lo? Bu, pada jangan ada apa buah? Bu, pada jangan ada apa buah? Ibu, bela aku boleh sengkal letup kau menyebin rangai lo mau mewah kama pengewai. Macara mah iya namun si biaya ubah letup kaki. Hawe, nak ya mujal lo medoko. Ya ada semua doko loro mah. Hawe, cuma dosa ye. Ibu.
Dia jalalo mandra gagana to kadi. Jalalo. Asalan ka to man rasa-rasa lo nila mamaga sana nula maludo sidakana. Bayangkan di pada masar mati boreng. Weh ya Allah, wai ki kasih lewan rasa-rasanya igore akan Nabi Adam ya Adam. Lo tulung si ko Allah taala. Lewan yang rasa-rasanya maka Nabi Adam alaihi salam dia lebih ku carana lo kamelo tulung ko iya pura to tapa salah sisa. Igore Nabi ta ya Rasulullah lo tulung si ko Allah taala lewan yang rasa-rasanya bangkana to talam pura ribusana gang kasiku, gang kababua, gang kakaleva, gang kallo bakang katapu, pura ribusana. Maka Nabi ta sidi mani bawa dawat di mewai ko yana itu sidak kamu. Sidak kamu. Mulai mama baca doa, magi mucakkan rusuk. Mulai baka ua penyuluwe mapakawi barakan er maka ustaz nato maka majamo je ko nene ko bangi letto ya roh tame ko nagare ya roh. Sidak kai. Nap pangajiwe. Sidak kai. Ewe. Pacar ramai. Sinin na yaridi ipakewe ang kamana maknana alikutomi wasangi. Bilang siya kanton na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, mo cali saki. Ebo. Oh, Ebo. Daripada moli ko bakelo. Pore ko dari ibu kota. Muaja mada 7 juta. Ang kamangaji tahan lelemu. Ang kanifu imam wana sarasa la todo toni dori na lutoni boka ulu bembe mi mwarangi la tona mese ni na patali maplo mi sabu alina mi nyago soy makuko bitu pro 5 sabu na paloko ya laduanga ustaz ya laduangi tama kasi suruga bu ima ya laduangi tama suruga ya dapat salam malomo dale na muama me kalada pare lomu na pa bitu pro 5 sabu na pa kurita bolada lo poro tona igana majijireng ebo itu gak tersinggung? Itu kagak? Itu gak mede? Alhamdulillah. Jadi alaboki. Malaboki aja tak mereka. Manang kagak kasih nama sana mana bu ima? Ya roto mursu manang itu matewe. Pakai ambakas na mana to matewe na doko surat kabara. Iya sih roje padoko na surat kabara. Napa ya roba kiana Bu Ima nalako baja. Hai, mana kalau ko pako baja Ibu Ima? Nasa Hawe, toba tamo. Mu bakor mana Bu Imang? Mana ka ko baja morangi? Kasoro ya robu. Maka ko macai Pak Desa. Tetap macai wa. Ebo. Ebo. Kada balaha masakaha. Uba pa to ye pacing yang yalena. Sala sedin wa pe pacing dari sidak kere sakke. Kare tu mana ki? Mega barang parata reta bisa bilai sakata magata. Maka dosa deja bisa rekengi. Mana ma angka ni basnas. Ada peni ko basnas. Tatananya maka desiaga kan nakaya. Ada peni ko basnas. Nah jelaskan itu maka nama pakai. Wajah ni ko maka desi je ulema bagi sarakan ni ko basnas sebamane. Maka nama man pajabawan ni nakandi. Meka ada to mana ha. Ibadah ni maka nama pakai stone ko basnas manu paja ini. Ewa ini ale emu. Ibu? Oh ibu? Maka berbicara na lo masusak na. Anu cicilan. Cocok nih. Kau anu cicilan demi itu mana kena saka harta. Oto tak bola tai cicil mo ba? Demi apa nak kena sakarta? Nanti cukup haul. Dia cukup haul. Ganna pisi tau ya punengan na. Ganna pisi tau lepas na. Contoh 2021 na pe lepas akhir 2021. Nah kan ni ada 2022. Deh apa 2023 bi? Nah apa nak kena saka? Aga balik ustaz kan nak aku mapa kau cicili. Nak kena aku kewajiban. Wajahin remu. Betul. Tabar jangan dampeng. Aja lalu tamat coba-coba tu lo minreng. Ja. Iya na tu si tongan nok tibanoi to matewe boleh ko boleh be si tongan desa ni banoba ibalanta itu ku lanta tu kata 1 2 3 go tawa bala kapang desa napa kro angkai pau agi pau ko yakka pa mulangi agi pau gili ki mapau agi pau maka ki de toga agi indran ye ya ri pau kon kam mate maka de gaga e bataruni akani ria ko maka dan kagi indran ye engka mate maka dan ka ya kawe kadua, ni nggak sanggup pajai.
Anak-anak, pataruni akan pataruni. Kau maka deh, kagin rana ye, angka, ni kasagum pajai, dega mate aja muakai taruh koro. Nah, ini proses taganto-ganto antar langit dan bumi. Kare tutuki. Idi tona maka di tona megin rata, idi tona masa sama bali bola, idi mu di remana ngati tahu. Ni kalau pajarap kin remu.